Kami tampilkan satu perform tari Bujang Ganong untuk Anda. Selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Semoga. Oh oh cha, hey, ah, oh ah. Ayo rekan-rekan pengganong bisa merapat. Oh ah, hey, oh, yo, oh, yo, aus. Ayo nyambut kayak mana alon-alon li. Yo, J, hey, ya, ya, oh cha, hey, ya, so, yo, chia, oh cha, yo, ya, cha, 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 oh ya, oh oh cha, chia, you are, you are, yo, oh ya, ya, masih bersama Singo Mugoro untuk Anda. Ya, hey, oh ya, es, yo, so, ya, hey, oh ya, I, so, es, oh ya, tos, yo, ya, ya, cha, 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 hey, ya, aus, yo, oh cha, oh ya, yo, sos, yo, hey, ya, ya, oh cha, ilir kemantos. Dikasih tepuk tangan yang meriah. Singo Mugoro. Oh ya. Oh ya.
Ya. Hei. Yo. Ah. Hei. Ah. Es. Ya. Ya. Oh. Ah. Ah. Oh. Aus. Tepuk tangannya mana? Ayo deh. Hati-hati nak. Kembali dikasih tepuk tangan yang meriah. Awas. Yuk. Hei. Ya. Se. Yo. Ya. Kali Wungu tepuk tangannya mana? Ayo, hati-hati le. Ais. Ayo le. Sikile mari kena tata gile. Hei. Ya. Oke. Mereka-mereka yang di luar mogok merapat. Setelah ini dibantu atraksi susun Bujang Kanong. Anu saya kembali rekan-rekan Yoko yang masih di luar bisa merapat datang pagelaran kaki atraksi susun Bujang Kanong le. Ayo, hati-hati. Kombra nak. Singomu boro asas Kota Aus. Dipandu le. Atraksi susun Bujang Kanong. Ayo. Ditata nih disik. Ayo seperti biasa le. Ayo untuk mencar sini. Lah. Kali Wungu tepuk tangannya mana? Dikasih oplos yang meriah. Hei, sekali lagi tepuk tangannya mana? Singo Muboro. Os, hati-hati ger. Saya dhuwur le. Hei, hei. Awas. Hati-hati le. Iya. On lawan le. Ojo gemeter. Ayo. Hati-hati nak. Tepuk tangan yang meriah. Lah. Awas deh. Ayo. Kucingan persiapan.
Jane sini sore atau gemeter. Tepuk tangan jemara. Lo. Ayo, kamera pinggir kulon le. Ayo kucing. Aus, ja, hey, hey, oh ya, ya, aus, hey, ya, aus, sayo, Huta. Hey, Siap. Jos. Ayo kucing. Jos. Ayo ger. Jos. Aus. Putih. Job. Aus. Ice. Job. La. Yo. Job. Out. Atom. Di jokona. Ice. Siap. Aus. Out. So. Aus. Kukur. Aus. Ya, ayo. Lompat tinggi le. Ayo. Saka Joko awujud barongan. Saka jero wujudipun manungsa kang aran Rahim Supan. Arek ganteng teko kebonan, Ais. Ayo le. Ya, hey, Jo, hey, os, bubuk nak, lo, os,
Ci, A. Yo, A. Aus. Auf. Ya, 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 ya. Yo. Oh ya, Oh, 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 oh. Jos. Ah. Op. Ci. Yo. Ah. Eh. Ayo. Ayo, Len. Ganti sirah hari ini. Saka jaba awujud ganong, saka jero arane katon. Out. Nice. Ayo, Len. Aus. Oh. Sementara si Kile enek tato permanen nih Kile. Out. Perno abang. Ho. Ayo. Lah. Ayo. Kecil. Lah. Ayo Ci. Ojo gemeter le. Oh, hey, yo, hey, sos, yo. Oh. Lah. Sing gojek kidul kok merem-merem nak. Oh. So, ah. Oh. Ayo. Ayo jadi le merapat no. So, hei. Yo lo. La. Aduh. Yo. La. Oh. Aduh. Hey. Yo. Ho. Oke, kita tinggalkan satu perform tari Bujang Ganong dan Kucingan Siong Ngumboro yang sudah menghibur panjenengan semuanya. Di season kali ini kami hadirkan tari Sekar Jadilan untuk Anda. Ing soto meniko tasti sareng-sareng Siong Ngumboro. Makaryo sarengan Ganesha Jaya Rekod saking Kalibungu. Ugi Ratu Audio saking Tempeh Lor Kecamatan Tempeh. Ugi semenuhun rawuhipun senior kula. Cak Sofian pribadi. Pring awujudipun tari Srimpi Sekar Jadilan. Ayo nak.
ah, hey, oh, ah, oh, oh, yeah, hey, oh, ah, os, hey, oh, ayo no, oh, hey, oh, ya, ah, oh, 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 hey, ya, ah, hey. Oh, ah, oh, I, so, ah, oh, oh, iya. Digoyang kembali bersama Singo Uboro untuk Anda. Dusun Kaliwungu Sumberrejo. Dengung awak gigi sampai ke koran, lamun katon riko hangsone mah kepikiran kangen hang keliwat kangen hari kena menang tengok awak gigi sampai ke kawaran, lamun katon hangsone mah kepikiran kangen hang keliwat kangen iki kari kena Ada Ratu Audio Sound System, Ganesha Jaya. Yatin ngenes kepikiran kangen. Ora SNC, ora oke. Bersama Cak Sofian pribadi, asik. Oke.
koyo kekoran lamun katon riko hangsone mah kepikir yang kangen hangga liwat kangen kangen iki kari Singo Umbara. Bersama Ratu Audio. Digoyang kembali. Sek. Jos. Gambiasui soyo nyekso gerokoti ati suneroso sing kiampa aduh ambi demenan saben dino yatin ngenes kepikiran sing sanggup bisa jam kangen iki dan biasui soyo nyekso gerokoti ati seneroso mula sing kiampan aduh ambi kemenan saben dino yatin ngenes kepikiran kangen Hey, ho, oh, ya, hey, oh, digoyang mana ala-ala diondo. Yo, yo, oh, hey, oh, la. Yo, hey, uca, hey, ya, Dumateng Eka kawula hormati Eka Binulyo, Eka gak ada hajat, Bapak Yoga Haryanto sekeluarga, kalian dulur-dulur utawi derek-derek dipun persilakan nyawer tari Sekar Jatilan. Semoga pun untuk kata lumen kalian poro derek-derek utawi dulur-dulure Ika sabun rawuh kasu mangga ake. Hei, yo, Hei, oh iya, yo, matur suwun. Derek-derek atau sampai wonten sing ketinggalan, nggih. Os, iya. Zo, ya, Dasro,
oh, oh. Oh, jos. Yo, cia. Hey, oh, oh, hey, oh, oh. Ta 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 ta. Yo, la 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 la. Es. Yo oh, yo oh, Ekolane kaso. Oh, jos. Ya, ya, kaso. Ya, yo, ya, jos, ya, yo, caca. Semangat mas, terima kasih. Yo kapan dikembang bulat jane. Kahanan koyo iki Riko sing bisa nerimo apa tinggu dong nyiksa kateroku Riko putus nani Yo asik. Cerita saiki kadang rika Ayo. Masa sing bisa urip piara sing borong Digoyang kembali. Sekali bungu. Ada Ratu Audio Sound System, Ganesha Jaya Record. Enak nomornya dia. Rosa Oh, Mengkari Yo. rosa Mengkari angan Ayo, delok kabari dhewe le. Pahit manis Mengkari cerita saiki Ayo mas, ayo kadang rika kepingin aku Isa ikhlas mong bisa menang Berkesan wis jerobo Sing bisa gawe rika sana Iya. Aku tuh merkasih kalem Kapati tapi isa sadar diri Isa kepingin rika sana Masa sing bisa urip piara Iya Asik. Kali bungu berdendang, ada Singo Ngumboro untuk Anda. Ratu Audio Sound System.
Ojo malu-malu kan dulu. Ah. Rasa bongkari rasa bongkari angan susah senengi pahit manis bongkari cerita saiki ayo mas ayo aku deri Ayo, kata ingin aduh senikas Aduh. berkesalah senuis jerobo sebisa wiri kosana Yang punya kota pasir lempeni. Yo, ayo nah. tapi isun bangsa sadar diri isun ingin dari kosana masa sing bisa Ayo. piara Lore pentas. Joget kita mania kan. Ayo lo. Lagi lo. Masa sing bisa urip piara masa sing bisa urip piara Ayo bandeng berarti persiapan mas. Pantun iki kangge ngawiti bandengan lagune Sumanding versi berat mas ya. Oke. Jalukane owner dhewe le. Guys. Oh. Hey. Oh. Jos. Gimana mesti dibandingkan ke operator mas? Lagu ini Sumanding versi berat mas. Iya. Dikancang alon-alon le. Anu sewu, bandengnya dikawal mas. Yo, hey. Ele, adik-adik putra putri ini Bapak Yoga Haryanto, Tumpano Berote Singongumboro. Sos, hey, oh ya, Monggo operator, disiagakan. Oke, dilanjut operator Ratu Audio.
Ayo, mungkin adik-adik entes sing kersa numpak banteng berat, semoga pun bisa merapat. Ayo. Bantengnya didusi sing mburi nak. Yuk. Monggo dumateng keluarga besaripun Bapak Ibu tuan rumah ke ingkang kersa joget kalian bandengan berot kula semanggaken monggo berapa yuk cul as yuk za hey Sepo, Jono Waro, remix by Summit ayo dadi lek ngarono Remix. sokir ya ayo golane le mulai wis lagi lah ayo to iye golane le sakat ayo di depan le sawer mabu monggo mabu haus kencang no mana le This is Summit Project Production. halo jane bandenge gedruki rada alon tapi coro bapak yoga nyawer ngono gedruki rada enak ngono lho This is Sadewo Tondo Arum, Sepo, Jono Waro, remix by ada ratu Summit audio Project sound system Remix. Ganesa saya rekod Cak Sofian pribadi asik ayo bro ayo sing di loret tembok pentas dia melok joget pisan kae pasok TV gue ayo sing di kicau mania nak ayo bokir es lagi lo es
sakat danga. Ayo. Ricky Bokir featuring sakat. Summit Project. Lek jejer kayak angka 10 ya. Oh ah. Oh oh. Plekenya selak gadur. Ah oh ah oh. Ayo yo. Ayo, alon-alon le. This is Sadewo Tondo Arum Sepo Jono Waro Remix by Summit Project Remix. Oke, sepisan kas mas. Monggo pun. Derek bapak ibu tuan rumah ki. Kasuran nyawer bandeng ambrot. Nggih. Tony MS. Jane lek nguasno banteng iki kemringet. Remix by Summit Project. Tapi umpama ana sing nyawer ngono ya ndak pati kemringet ngono lho. Summit Project Remix. This is music from Lembu Satrio Baran Temburan Cemor Kandang. Support Tony MS and Mas Duro. Remixer by Summit Project Remix. Ada Ratu Audio, ada Mas Robi. Lancar terus. Yo. Ayo goyang ke
Sofyan. Oh, oh, Kenai hati. Ayo Kep, silat. Oh, 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 oh. Ayo Li, keburu kali. Mae sesupali itu. Yuk. O. S O. Yuk. Okir danga, arek danga. This is music from Lembu Aus. Satrio Baran Temburan Cemoro Kandang. Support Tony MS and Mas Duro. Remixer by Summit Project. Remix. Ayo para jabar langsung bawa keluar. Mantu niki si ono tugas iring-iring nggih. Heeh. Kene le, tak japanane le. Kowo rene bandeng le. Aduh. Awak lek delok bandeng iki sampai mengkis-mengkis. Tak jawanane sik le. Tak dungani sik le. Nuwun gunging panuwun. Para sepuh miwak aji sepuh ikang hanggung Hamestuti. Tak jawanane le, cek budal selamat mulai selamat. Pules ireng moto abang. Sungu lancep mencorong mucuk bong malang paribasane elatala. Sun baca disang bator manik sang manik arani puji. Leh boleh asalip banjutan para lemu buat iman kang maujud maeso. Yo iki maesone Siong Ngumbara. Papat cacahe gilap-gilap sungune dampyak-dampyak mlakune. Tak jano le. Awas. Ayo tolong. Oke, saya kira sampai sini jumpa kita pada sore hari ini. Satu penampilan bandengan berot merupakan pertanda akhir jumpa kita di sore hari ini. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya dari rekan-rekan Ganesha Jaya, Rekod by Video Shooting saking Kaliwungu, Sembanduun Ratu Audio Sound System saking Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Ugi Sembanduun dumateng senior kulo Cak Sofyan pribadi, Ika Sapun Rawo. Ugi dokumentasiaken reok Singo Ngumbara ring sonten menika. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya di sini pembawa acara sekaligus wakil dari rekan-rekan Singo Ngumbara mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan dari kami. Tak lupa saya sampaikan selamat sore
Selamat berpisah, sampai jumpa nanti malam di tempat yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi setelah ini